Maudie d'origine. Vos fiamies cafou. Na demo mi apoku lanko malaga poko ya malek me kwasira de ti galapon kete. Oui, enilie. Pas de raison. Et le dossier on y tole n'y a pas de na. Et kira. Bubuna je na o de kakuda e ko je na o de kakuda kasi no minyo nti mesia le do adela na kwa haya fifina de Jésus-Christ fonko ame adesi do ko hia de manya ne miame wa to lo busimo wa to tamone vunku ne bono wa pomo ti ko la me ade evo no nyire etivu do to abe ale ne bu hega ponku eyo kpobo etile fi ma fi yegle viadoa le va mana me adana na fifila la Jésus-Christ fonko ye raw miamao bu wonye to da Jésus fonko amen ala ko mi anon Moi, c'est tout dans le manteau. Et tu as eu à ton. Il y a clair. Pour que les bancs y aient, que lui, et il y a agi. Moi, c'est faire dans le manteau. Tu as eu à ton. Pour que les bancs y aient, lui, et il y a agi. Les gens, si on me bala, Abraham, c'est où à faire l'intégrant, Abraham. Magavon, yenye o akpokonu, o fetu sogbonto. Tete Abraham globen apato Yehowa. Esi viko ele oyem. Eye yenu domeni la enye Damasco to Eliezela. Luka gona tsona ma. Eye Abraham globen mena vim o. Eye kpoda Ye apeji pola anyi nyedome. Ke Yehowa blona ebena. Menye eya anyi odome o. Bo amesi navaji la eya anyi odome. Eye okle yede fefe blona ebena. Oti foda. Eye na anleti yo. Ne aten anlewoda. Eye o blona ebena. Ne ma wo pome. Nenema opo ma am. Eye opo Yehowa dise. Eye obuine. Jojo yenye. Eye oblo na ebena. Nyenye Yehowa. Si ploto o le Caldea. Bena. Matso anibansi anao. Ne wanye wo domenyi. Que eglon ebena a foto Yehowa. Nuka me majesi lebena. Matse anyi do me mahon. E odo ne ebena. Lenyino si hofo eton. Bono si hofo eton. Agbo si hofo eton. Akpakpakle ahone venan. Tete oton si okatan vene. Kefeomen. Eye odo akpak afa de agbaka eveme de o ne ogbo ke me fe khiao ya me o tete khefo va de laoji ke Abraham nyaoda esire le todom la Abraham do aloyi mevi eye kpoda vovon li eye tizi Dodi. Eye o blona Abraham bana. Nye naga nye bana.
Wo dzidzimeviwo anye amedzrowo le anyigba ɖe si menye wo tɔ o la dzi, eye woasubɔ anyigba ma dzi tɔwo, eye woamawo ate wo ɖe anyigba ƒe woamawo ate wo ɖe anyi le ƒe 400 sɔŋ me, gake hã mava wɔ fu dukɔ si subɔge wole la, eye le esia megbe la, woatsɔ kesinɔnu geɖewo adzoe, ke wò la ayi ɖe tɔgbewo gbɔ le ŋutifafa me, eye aku amegã beli hafi aku. Hafi wò dzidzime enelia agatrɔ va afi sia, elabena Amoritɔwo ƒe vodada mesɔgbɔ vɔ ha ɖe o, eye wòva ve me bena esime ɣe ɖo to eye viviti do la, kpɔ ɖa dzudzɔ le dodom le kpo aɖe me kɔlikɔlikɔli, eye dzoƒe aɖe le dzi ɖem le lãwo dome. Le ŋkeke ma dzi Yehowa bla nu kple Abraham gblɔ bena wo dzidzimeviwo matsɔ anyigba sia si tso Egipte tɔsisi la nu va se ɖe Frat tɔsisi gã la nu ana. Amen. Aidez-nous à voir Maou yɔ Abraham be nedzo le Ur, nedzo le Kalde anyigba dzi, eye wòayi anyigba si yafie la dzi, nyigba si anye eƒe domenyinyi, ebe yawɔe wòazu dukɔ geɖewo fofo. Minya na Aramtɔ abe na Afrikatɔwoa, evidzidzi ɖewo le vevie ŋutɔ. Adzi ɖeka wosu woɖo ŋku mekawoe gaɖo ŋku aƒetɔ Kofi yinɔ afi ya leke o, yi gaɖo ŋku ya eva sɔleme le fi ya zi ɖeka zi ve ɖe hã alo meva mama Kofi ya meva esrɔ̃ eva tafe la tsi mikpɔ ale yiwo nɔ fi ya ɖo. Ana wòle dom ɖe amewo tagasia game. Gbe ɖeka me se wonɔ gbɔgblɔm be na amewo wɔ kɔa, wobe nye wɔmenɔtɔ. Leke ya nye wɔmenɔtɔ ɖo? Eya dzi vi 25, leke ate nye wɔmenɔtɔ ɖo? Amewo menye be via egaya. Via gae. Ta ne gale ame si kakaka vɔ vi me le wo si o, kpɔnɔ abe enuwɔtɔ le Afrikatɔwo nukpɔkpɔ me. Enue nye be Abraham be medzɔ le ƒome daɣe me o, etɔa gale esi, anyigbawo le esi, elãwo le esi. Ta Abraham eya hã tso eƒe magblɔ be tso eƒe ɖevi me ke ya naneke mehiã kpɔ egale esi. Enye ame ɖe yi ɖo na to etɔa Aramtɔa trɔ subɔlawoe. Ta tɔa trɔ subɔlae wònye. Ele yi minya egatɔwo be tsina be wobe ga ne dzo dziƒe le yewo gbɔ. Ta ame yiwo si ga le ya, wo ŋutɔ kpɔ nɔviwo be srɔ̃ɖeɖe gbɔ. Akpɔ ga be ame yiwo nyɔnu yevi ɖea, ƒe ƒome ya medzi tso yewo ƒe ƒome gbɔ akpa o. Ta nenye be wova di viwo va le yewo be anyigba yewo kesinɔnuwo ɖum hã, yewo ŋutɔ yewo be ame. Abraham ya etɔa ŋkɔe nye Tera. Egale si ta me nyɔnu ɖeka o ɖo. Nye gblɔ be nye nu mawo ɖoɖo lolo. Amewo amegbetɔwo mawo be ɖoɖo dzi kpɔ. Ta gale si ta eɖe nyɔnu subɔ. Nene wòɖo medze le Biblia me. Efia ekpɔ viawo dome edo dzesi be Abraham yenye ŋkuta le yeviwo dome.
ta ekpogo Abraham ede ya ntɔ via ɖeka ko menye Abraham nɔ edzia ye ŋutɔ via ye Sarai kple susu be ne yava zu sɔti le ƒomea me na ya ekema ye be kesinɔnuwa woma yi be elãhawo le Abraham si subɔla nyɔnu kple subɔla ŋutsuwo le esi zã. Hallelujah. Mawu di be yeawɔ nu yeye le anyigba dzi ta dziƒo ma va ƒo nu na Abraham be ne dzo le toa ƒe anyigba dzi, ne dzo le fofoa ƒe aƒe me, ne wòayi afii ekema yayra ame yiwoe yire, yawɔe wòazu yayra na anyigba dzi ƒomewo katã. Ame yi yire yayra ame yi ƒofi ɖe aƒofi ɖe eye wòazu dukɔ geɖewo fofo. Abraham abe vi ɖo toa mo ƒe se be va yi gblɔ nyama na etɔa. Etɔ be Mawu ƒoƒom na wò ya. Okay. Mawu aka. Ebo menye nyabe Mawu yawo le fi ya menye xeɖi so yo. Menye egu yo. Menye jahili yo. Menye gbagba yo. Menye aƒetɔ fia yo. Menye tɔgbenyi gblẽ yo. Wa Mawu yi ƒo Mawu katã ta. Okay. Mate ŋu dzo nenye be etɔa mene yayra ɖo abuna tɔa ta. Ta gale fi ma. Wo ga ƒo ne ga gblẽ na tɔa ga ƒo. Eyo dzi kaka ɔna be tɔa va tso va yi ka me kpɔ. Nu ka nye nua kum ƒoƒom na vinye Abraham. O kaka bo be Mawu gãgã dziƒo kple anyigba wɔla. Gbe ɖeka kɔa eva yɔ Abraham dzra ɖo le be miadzo le teƒea. Ɖoa eva se egɔme be ye le mɔ xe na Abraham be ŋgɔ yi dzra ɖo miadzo. Ɖoa mexɔ se be bia se woto ne bo ne lɔ Haran ƒe mɔ ɖe nu yi gena. Ta wodzo eya kple Sarai Abraham efua ƒe vi ɖeka efua be alo eyometɔ hã dzi vi. Via nye Lot. Waya ku kaba ta Lot Abraham hena Lot de enti Lot hã de srɔ̃ wotso Tera kplɔ ɖe nu eye wova yi ɖo Haran ƒe wotsi fi ma. Mawu meɖe mɔ bɔ gazɔ yingɔ. Eƒe geɖewo megbea Tera va ku. Afi ye Mawu gatrɔ ƒo nu na Abraham. Trɔ gblɔ nya mawo ke nɛ ye wòdzo ye wòyi ɖe afi yi Mawu fie be yeanye anyigba. Wova yi nɔ teƒe ma. Wobe kesinɔnuwo ƒe gbɔsusu ɖe dzi ta edzre va ɖo Abraham ƒe elãkplɔlawo kple Lot ƒe lãkplɔlawo dome. Eye gbe ɖeka Abraham yɔ Lot ŋdi eye wòto ne be le se nu. Anyigba yi dzi yewo le tefia anyigba kpe. Menyo be edzre ne nɔ ye kpakple dome. Basi ye kpɔ be dzre ɖo eƒe lãkplɔlawo kple eƒe lãkplɔlawo dome. Ta nu yi awɔ nye si. Togbɔ be ye nye titia hã. Meyɔ ɖokui be titia be nɔviwo yewo nyo. Tɔria yɔvi be nɔviwo yewo nyo. Ta ne tia be ayi emia me ye ayi ɖusi me. Ne tia be ayi ɖusi me ye ayi emia me. Ne yewoa ma bena edzre naganɔ yewo dome. Biblia be Lot be enyo ye wòle ŋku ɖe anyigba dzi fi ye gbedamawo le ebe lãwo ate ɖu nu le nyuia etsra be fi ma ye ayi. Anyigba yi kpɔtɔ na Abrahama. Aleluya. Anyigba le ale. Anyigba ya. Israel anyigba ya menye Togo yo.
Anyigba le ale ekpenyigba we Lot bledi na Abraham. Ava kpɔ egbekɔe ɖe le afi aɖe. Hallelujah. Lot be nya be eyi ye tsia anyigba be amidaƒea ye kplɔ ye ɖokui ɖe sɔtsrɔ̃ me, eku me, gbegblẽ me. Eta me dze ma gblɔ na nɔvi nyewo katã be menye nu yiwo katã le dzɔdama ye nye sika. Menye afi sia afi ye egbedama lea ye afi ma ye nanɔ. Afi Mawu do wò ɖoa, afi ma ye nanɔ aɖe vɔ. Megava nɔ ha dzim na Mawu akɔ nɔ dɔmedzoe dom nɛ. Adzi ha na Mawu akɔ kafui enyo. Woadzi ha na Mawu be le veve sem ta nɔ nya wɔm kple Mawu. Nye menya ɖeka o ɖe. Nye menya ɖeka ve ɖe. Mawu gã ye wòadzre nu lo. Mawu gã ye wòadzre nu lo. Tsɔ mewo da ɖe bɔbɔeƒe. Tsɔ nye ya da ɖe hliha ƒuƒu aɖe dzi. Mawu gã ye wòadzre nu ya tse nyo. Eme be Mawu gã ye wòadzre nu lo. Mawu gã ye wòadzre nu ya tse nyo. Tsɔ kofi da ɖe bɔbɔeƒe. Tsɔ nye ya da ɖe hliha ƒuƒu aɖe dzi. Ne Mawu da wò ɖe hliha dzi ɖe, enya be fi ma nyui le nɔ. Me kae nya nenye be hliha ma sika le gɔme. Medzi ma gblɔ na wo be ɖe. Esese afi woakpɔ sika ƒuƒui le anyitome. Eva na ame lo, be wova kpɔna, vɔa mebɔ. Enɔna ekɔwo me, ankawo nɔna ŋuti. Afi ne sika nazu sika le be wòato dzo me. Diamond hã, afi ake ɖe diamond le dzo da ŋutia, eɖo la tsɔe ava kpɛ. Ta nya be Mawu fi yiwo da wo ɖoa, enya be fi ma ye nyo na o. Abraham okay. Anyigba kpenyigba Mawu te gblɔ be mava ta. Menya be yi meva anyigba ya dzi tsã eye edɔwame do dzanam eye medzo Egyptea nu me va yi toa menyo. Eye metrɔ le fi nye be magatrɔ va anyigba kana anyigba dzi megadzo yi ɖe Gera nu ya dzɔ le fi ma menyo. Ta anyigba eyo lɔ nye ŋutɔ ke nye nu gblɔ na lɔ gbe ya ne tsi agbã. Lɔ ya tsi afi nyo ƒoa fi ya menye menya be Mawu awɔe nam kaka vi ɖe adogo tso eme nam. Gblɔ be fi Mawu dam ɖoa, ena eme anyo nam. Enya be anyo nam. Eya ta wo dam ɖi ɖo. Hallelujah. Avava si wova xɔ amewo katã. Woxɔ Lot le. Eyi wòwɔ ma vɔa, Sodom fia gblɔ na Abraham be, ok, eyi nete va xɔ mi, nye fia ŋutɔ hã aʋasim. Efia yiwo gakpena ɖe ŋuti nye míame, efia me ne kpe ɖe ŋuti mi le fia wɔme atɔ̃, wolé mi katã. Vɔ wòe va xɔ mi tso. Ne xɔ mi le adzodalawo si me. Eye ne xɔ míaƒe nuwo na mi kesinɔnuwo kple nuwo katã ta. Da asi mi ameawo na mi ko. Ke kesinɔnuwo ya tsɔ wo dzo. Abraham to ne be, bawo. Yehowa ɖe, eye gblɔ va teƒe ya. Egblɔ nam be yayram xoxo. Eye mekɔ asi dzi, akɔ asi yi dzi nɛ, be melɔ, be yayra ne va dzi nɛ. Ta ɖe, nye maxɔ afɔkpa ƒe ka ɖeka teti hã le asi o. Ne tsɔa, nava gblɔ woe eye wɔm kesinɔtɔ. Amen. Ema megbea ye Melkizedek va do goe. Nunɔla si ƒe nunɔla nyenye nu metso. Biblia be Abraham tsɔ enuwo katã ƒe ewolia nɛ. Eye Melkizedek tsɔ vin kple akpɔnɔ eye wòyra Abraham. Medzi ma gblɔ be
Melchizedek meya Abraham. Afie Abraham tsɔ enuwo ƒe ewolia nɛ. Eye wòtsɔ nuwo ƒe ewolia nɛ vɔ afie wòyrae. Melchizedek meva tete hã afie Abraham yi va yi ɖe Lɔt, va yi ɖe Sodom fia, va yi ɖe Gomora fia, kple va yi ɖe AMEHI fia o. Eɖe ame mawo katã vɔ afie Melchizedek va. Egbe ɖe nye kpakpli o. Míexɔ Yesu Kristo abe míaƒe aƒetɔ kple lɔ̃xɔɖela. Eye kaka ɖe dzi le mía si bena míekpɔ ɖeɖe alo. Ɖe míawo hã míeva le ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe nyamama kpakple ame bubuwoa. Alo míegblɔgblɔm na wo, míegblɔ mía ɖokui wotɔ ɖe mía mama ya tɔ. Togbɔ be ga le si hã, togbɔ tso aƒewo gɔ hã, menya be ne wòku adzomavɔ me ko yi ge wòle. Nye ya ma nɔ tɔ nye ya dzi, ne meku be menya ma yi dziƒo. Koe vɔ. Miato nye teƒe. Miato nye teƒe. Nenye be wòe Mawu tsɔ anyigba na. Anyigba agɔtsi 500 ye wòkɔ na. Ye agɔtsi 100 ye wòkɔ na. Ye ne tɔ ɖi yɔviwo ɖe asi. Ye enya be yava ɖo mía dome. Ye bo ok. Sia ɖe. Míama nua. To afi nye hama to afi dzroa tsɔ nye hama. Ye etɔ ɖi yɔviwoa etsɔ anyigba ƒe nyuitɔ fi ya te wɔ koko, awɔ kafe, awɔ nu sia nu. Ye wògblẽ gli ha ɖi na. Ye wòyi fi ma, ya va si yewo va gblɔ na wo ɖe nu kae na wɔ. Vraiment. Nukae na wɔ. Eƒe dzidzi na me nɔvi ku le me agbe le me, wo ŋutɔe dzi le kpɔe, eya me kam wo. Eƒe dzidzi na me nɔvi ku le me agbe le me, ye ŋutɔe dzi le kpɔe, eya me kam. Alo? Eya yi va yi ɖe. Fifi aɖe ŋutilã be ku eye sesẽ wu gbɔgbɔ be kua, wo kpɔ agbe mavɔ. Ete le ma kpakple ame bubuwo hã. Abe mavɔ me nu. Enya mía ma kpakple ameawo. Eɖeƒe. Ye wo dometɔ ne le trɔ ɖe Yesu ŋuti. Yisne. Ame yiwo va le dɔdɔm wo dometɔ ne ne se nyanyui le nu kpɔ. Wo dometɔ le nyi. Da koe. Menye nyi ne gblɔ mawo nya. Emily. Menye ni se mawo nya le nu, Yesu be nya le nu. Ele nanye kpakple wo míawɔ Mawu ƒe nubabla wòatrɔ zu míatɔ. Eye Abra wɔ Mawu vɔa, eye wògblɔ na Sodom fia be ye maxɔ afɔkpaka ɖeka pɛ hã le esi o. Esiawo megbea, eye nu mi xlẽ, Yehowa va ɖe eɖokui fia Abraham. Eye wogblɔ nɛ be, ok, ne wɔ nyuie. Nye Yehowa, nye wo akpɔxɔnu kple wo fetu gã la. Vegbea, eyi mi xlẽ yawo be wo fetu sɔgbɔ awɔ. Le Hebri gbe mea, ebe nye Yehowa, nye wo akpɔxɔnu kple wo fetu gã. Minya, ɖoyi tsɔa $1 age. Ta nenye be ebe wo fetu sɔgbɔ le gbɔnyea, enua te wo fa. Ebe Yehowa enye ame si li etsɔ. Egbe yi ɖe mavɔ eye ame ɖɔli nɔ. Ta be ye ŋutɔ ye nye wo fetu gã. Begavɔ. Ne anye nyui wɔna me la ɖe, mele na wo be natsɔ ŋku ɖo nu ya dogo tso eme na wo.
Amegbetɔwo vɔ̃ɖi le anyigba dzi ale gbegbe be nenye be ebe yeakpɔ ale ye ameawo awɔ ɖe ye ŋuti nenye be yewɔ nua na wo vɔa ke mate ŋu awɔ nyui na ame aɖeke gbeɖe o. Nyine nya ɖɔ se na ma. Yesu Kristo wɔ nyui na Yuda Iskariot. Eva kɔ asi fia yewo mɔmɔ. Ebe enye Yehowa nye nyi wakpɔ xɔnu. Tifia nenye be awɔ nyui na amea ɖe ye amea ava yi kɔ de asi hã. Nenye be Yehowa nya kpɔ xɔnu na wɔ ɖe. Togo ʋakɔwo woate ŋu wua. Vladimir Putin ƒe aʋakɔwo woate ŋu awua. Volodymyr Zelensky ƒe aʋakɔwo woate ŋu awua. Emmanuel Macron ƒe aʋakɔwo woate ŋu awua. Alo Joe Biden tɔwo. Yehowa be nye nye wo akpɔ xɔnu. Kple wo fetu gã. Nye ŋutɔ nye nye wo fetu gã. Ta akpɔ gbɔ be yeƒe nyuiwɔwɔ na ame ɖe. Mele ele amea ƒe de le ŋuti o. Ne Mawu ƒe gbɔgbɔ gbe vawo be wɔ nyui na amea kɔ ŋkɔ. Wɛ! Megabia ɖokuiwo be nu kae makpɔ tso eme. Ekae anye nye viɖe le eme. Yehowa be nye wo akpɔxɔnu kple wo fetu gã. Eye gblɔ ma vɔa. Ikpɔle Abraham dra. Ame yiwo katã Mawu le na amedrawo wonye wo. Ta ne le fia menya be ɖe ne dra tae. Hallelujah. Nɔvi Paul ɔmeve amedrawo nyinyo ta mi le teƒe ya ɖo. Dra gogoli go nyinyo ta mi le fia ɖo. Nye tɔ amedrawo nye ta le fia ɖo. Seri. Enudadra ne nye ta le teƒe ya ɖo. Amen. Wotɔ le nye be edra. Nye ka gblẽ na wa. Mehiã. Abraham be okay. Ma bia wo lo. Eye menɔ Ur ɖe. Nuka hiã ma fie ne ba gblɔ ma dzo. Esɔ na si nye ga me. Anyigba le asi nye. Fi nye lã wa ɖu le me de mo ɖe. Elãwo li zã. Me nye ŋutɔ kplɔ na nyɔ ɖeke kɔ yina gbedzi wɔ eɖuna nu ɖe subɔlawo le afi nye zã. Gama me xoxo. Nu yi ta ye me tso kplɔ ɖo dze mɔ ye nye be ne be yawɔ mazu dukɔ geɖewo fofo. Kaka na gba evi komi nye me kpɔ. Menye ƒe ɖeka o. Menye ƒe eve. Menye ƒe etɔ̃. Menye ƒe atɔ̃. Menye ƒe ewo. Fofo zi kana na gba. Ye ne gbɔgblɔ na be ye nye fetu. Ewoe makɔ fia me ewo ma yɔ be vinyea. Evia ɖeke me le asi nye o. Nye ya le yiyim ekotɔ. Ye ne gbɔgblɔ na be yayram. Ye fetu sɔgbɔ. Evɔ kesinɔnu li xoxo ɖe. Evɔ ye be ye be fia. Damasco tɔma Eliezer yewo dzi le nyaƒe me eye nye domenyi la eye ne ba ɖeke. Amewo ƒo ɖe Mawu ŋuti le nubabla xɔxɔa me mehe to na wo elabena nya be womenya ɖeke o. Fifia woklo ne nu geɖewo dzi na mi nya nu sugbɔ ta ne mi de gaƒo ɖe Mawu ŋuti nenema atu nu kple o. Eɖe ƒume kɔa. Ma bo ke masi. Menye Eliezer ye le wo domenyi go. Ke boŋ evi si wo ŋutɔ na dzi. Ok, d'accord. Evi si nye ŋutɔ na dzi ya. Ok, masi. Fia leke ma wɔ anya be mele anyigba ya ƒe domenyi ge. Fia ye gblɔ me vitsi ge kɔ mesi azɔ na dzi me xɔe se. Fia leke ma wa nya be anyigba ya ƒe dome ma nyi o.
Mawu be va tsɔ enyinɔ me 3 agbɔnɔ me 3 alẽnɔ me 3 eyi Mawu dze nya gblɔm kɔ ese gɔme xoxo Mawu ne wòaƒom nɔ ɖe aƒom nɔ le gbe me na se gɔme ɖekɔ me kɔ ɖe ne Mawu le nu ƒo ge na efo James ɖe aƒom nɛ le asitsalawo ƒe nyagbɔgblɔwo nu be asitsalae agblɔe nɛ le fi yi wonyi le yi wonyi ɖoa woagblɔ nya nɛ nenema wòase gɔme ɖewo yi zisle ne wo be yeaƒo nu nɛa aƒom nɛ tso afɔkpawɔwɔ ƒe nyawo ŋuti le afɔkpawɔwɔ ƒe nyawo nɔna ele yi ame yiwo va dɔna dɔa wo nɔna ale yi wòɖona nya ŋutia nenema wòaƒo nu da Rita aƒo nu nɛ tso ale yi wowɔna abɔ piso nya abɔ nyuie ale yi wowɔna abɔ kple ale yi wodzrana nu ƒovi dzram wole gba nu yi gɔme wòase kaka eya ne Mawu be yeaƒo nu nɛa eʋu ƒe nya plɔk eya wòle ke engine wòle ke vapo wòle ke numawo wòakɔ ƒo nu nɛ efo nye ne wogbe agblɔ ne kɔ kpakple akɔntawɔ ƒe nya ta eyi ye wògblɔ na Abraham be ne tsɔ nyi nɔ gbɔnɔ ame 3 ese be Mawu be yeawɔ nubabla kple elabena enya be ne wodze wɔ nubabla ɖo mana lã mawo me ta yi wòva yi tsɔ kɔa emawo me wòtsɔ da ɖi enye be yeato me wòto me da ɖi efia le Mawu lalam be hã ne va to me Mawu va le me tom kaba ƒonuwo wova le dzedzem ɖe elã dzi be woatsɔ dzo Abraham le wo nya abɔ woatɔ veve o abɔ mele veve o abɔ vem o abɔ veve o menye miawo meda hã ɖe fia na midzo ɖeɖi te ŋu ele dzi Mawu va kpɔ ame ya va bɔ va do le me ye wòna alɔ va edzi vɔvɔ va edzi viviti do kaka ne nyɔa ekpɔ be edzo bibi ɖe le elãwo me to yi Abraham nya be yeƒe Mawu adzobiɖoƒe Mawu ta enya be Mawu va ge ɖe nubabla me kple ye eye Biblia be gbe ma gbea Mawu wɔ nubabla kpakple Abraham kpakple dzi haleluya eva gbe yi kpe ke ye Abraham se Yehowa ƒe gbe be ne dzo anyigba dze ga ame ke Mawu wɔ nubabla kpli ye ma ke le Yohanes ƒe agba Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 15 mea Abraham wɔ nubabla wòzu eya tɔ meɖeƒe me kɔ ɖe ta ele nanye kpakpli wo hã be mía dome ame sia ame wɔ nubabla wòanye eya ŋutɔ tɔ haleluya le Yeremia ƒe agbalẽ me etabla 3:4 kpekpe 15 Biblia na míenya be matsɔ ŋutu Yehowa le nu ƒom be matsɔ ŋutu sia ŋutu sie danye nubabla la dzi la ade asi ame siwo mewɔ ɖe nye nubabla ƒe nyawo dzi o nubabla siwo wɔ le ŋkunye me le esime woto enyivi siwo ma ɖe eve la dome eɖanye efiawo Yuda ƒe fiaviwo eɖanye Yerusalem ƒe fiaviwo eɖanye ametatawo kpakple nunɔlawo kpakple dukɔ blibo le edua me siwo to elã mama yawo dome siwo mewɔ ɖe nye nyawo dzi o nye nubabla ƒe nyawo dzi o matsɔ ade asi haleluya Mawu ƒe nubabla siwo kpakple amegbetɔ xɔmea si menye kpakple wo miege ɖo míenye o míenya nya siwo le mi menya nya siwo le wo me ne míeda wo dzia Yehowa be yakɔ míawɔ nu gɔ ade asi meka ne xɔ se be wòakɔ míade asi nɔ ame ye le mía yome tim ame ye le mía dome ame sia ame dzim meka le mía yome tim o meka le mía yome tim o abosam ye le mía dome ame sia ame dzim ŋɔŋlɔ abe
Petro be elabena miaƒe futɔ abɔsem le yiyim abe dzata dɔwuitɔ le ame si wòaɖu la dzim, ame si wòavuvu la dzim. Ta Yehowa be ame yiwo da yeƒe nubabla ƒe nyawo dzia, yeatsɔ wo ade asi. Ta nenye be medzi be yeatsi abɔsam ƒe asi me o la, ele na wò be nàwɔ Yehowa ƒe nubabla la wòatrɔ zu wo ŋutɔ tɔ eye nàlé ƒe enyawo me ɖe asi. Mateo ƒe agbalẽ tabla-adre. Mateo tabla-adre kpukpui bla-atɔ̃ kple bla-atɔ̃-vɔ-ɖekɛ be esi Yesu gado wòli kple gbe sesĩe la, etsɔ eƒe gbɔgbɔ na eye kpɔ ɖa numetsovɔ si le gbedoxɔ me la ma ɖe akpa eve tso dzi kaka va kɔ ɖe anyi eye anyigba ʋuʋu eye agakpewo fe. Haleluya. Nubabla yi ye Mawu wɔ kpakple amegbetɔ ƒome eƒe kpeɖodzi eme vava ye ya teƒe kpɔm enye le. Afie wòava ɖo teƒe ya Biblia na míenya be eva ƒoƒu eƒe nusrɔ̃lawo ɖe exɔ aɖe me eye wogblɔ na wo be yedi vevie bena yeaɖu ŋutitoto nu ya kple wo afi ne yeadzo. Eye esi woɖu nua va ɖo afia ɖe Biblia be etsɔ akpɔnɔ Mateo ƒe agbalẽ tabla-ade kpukpui bla-enyilia ebe eye wòtsɔ kplu eye wògblɔ be mixɔe ne mi katã mia elabena esia nye nubabla ƒe ʋu. Amen. Hafi ne nubabla ma ne zu tɔwò la, ele na wo bena nànɔ eʋua. Ɖekɔe bekɔa. Menye be nàkpɔ be ame ɖe nɔ ʋua alo nàgbe kpɔ ʋua ko evɔ, ele be nàwɔ nu kɔ nànɔe. Ɖekɔe bekɔa. Mekae nɔ Yesu ƒe ʋu kpɔ? Ta nyagblɔ na mí ɖe egbe yi ne míate ava se gɔme le. Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia, eta 17, kpukpui 11 kple kpukpui 14 be elabena elã sia lã ƒe agbe le eƒe ʋu me. Alo? Ta nenye be Yesu gblɔ be míanɔ yeƒe ʋua, ele gblɔ na mí be míanɔ yeƒe agbe. Igɔ nye le gblɔ na be yeƒe agbe nanɔ mía me. Si gɔme nye gblɔ va yi sisi la eko gblɔm wole. Be ne nànye gome kpɔ la le Mawu ƒe nubabla me la, menye agbe yi ƒe dome nenyi tso azia yi ke wogbɔa, menye nɔ ge nala o. Menye agbe yi ƒe dome nenyi tso folinɔtrɔwo gbɔ ye nɔ ge nala o. Menye agbe yi ƒe dome nenyi tso avɔmenuwo gbɔ ye nɔ ge nala o. Menye agbe yi ƒe dome nenyi tso kpɔdzrowo gbɔ ye nɔ ge nala o. Menye agbe yi ƒe dome nenyi tso ve dɔme na wo gbɔ be nya ye o. Menye agbe yi ƒe dome nenyi tso AMEHI gbɔ ye o. Menye ele be Yesu ƒe agbe no gayɔ o be aƒetɔ xevi hã. Menye xevi ƒe agbe ye nanɔ. No be aƒetɔ xevia, nu tae nàtɔ ɖo nye be eyi ne xɔ Yesua, Yesu ŋlɔ wo ŋkɔ ɖe eƒe agbegbalẽ me. Ta na amewo yɔ be xevia, egbɔgblɔ na wo ge be nàtɔ. Ok? Ta no yɔ be xevia ne be aboe. Enu yiwo bia wo be nu yiwo gblɔ na woa, mewoe ŋuti ɖogo. Meka ŋuti ɖogo. Yesu yi me ne lea. Eye ŋuti ɖoge. Nu yie nye be nanɔ nye ʋua ye ma. Ɖeku mi le gɔme se me. Mi kpɔ edidi fia nye ga nuɖu kɔkɔe kpɔ. Ta menye ya dze nye be susua egbea nye ɖu nu kɔkɔe ta ate ŋu anɔ agbe zɔ ɖe Kristo be nya. Awo, enya la nue nanɔ agbe ɖo. Menye
Why ti va cheche va nyayo. Après to fa gban. Eta ewolia. Pour que y a si que il va velia. Novi nyentu, novi nyonu. Eye vovo gambli boya le mi asibe mi aten agade kokofefe ya ma. To Kristo Yesu povu. Siye chanami to emo ye emo gbagbe ye si wo denami to homotovo si eye eyanto fanti la lama. Eye esi onye be nunola gan si odo de ma ofe afe mele mi asita. Mina mi acho eji si le nuit si le blibo. Atele un pakple kakadeji blibo le khosema. Eye ejision tie orle evuado eye okonti to ditinya gbegble de siadema eye oklomia fe nti la onti pakple etikokwe. Manye celeste owe tikokwe lo. Manye fada owe tikokwe. Ke bon enyala. Ebede Nemie be mianye gome kpɔlawo le Mawu ƒe nubabla me. Nemie be nubabla nazu mía ŋutɔ míatɔa. Ele na mi be míage ɖe kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒe la to emɔ yeye gbagbe siwo ɖe na mi to Yesu ƒe si enye Yesu ƒe ŋutilã la me. Avɔ ye ma kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒe kpakple kɔkɔeƒe ya dɔmea. Eya ewɔe be ame ye nye nunɔla gã eya koe ate age ɖe Mawu ƒe nubabla ɖaka gbɔ zi ɖeka le ƒe me. Eye Yesu ku le atitsoga ŋutia avɔ ma ta ame sia ame ate ŋu ayi. Hallelujah. Kafifia ɖe maganɔ agbe ɖe pastor aɖe ŋu, maganɔ agbe ɖe apostolo aɖe ŋu, maganɔ agbe ɖe nyagblɔɖila aɖe ŋu. Nyemegblɔ be nyagblɔɖila aɖeke megali o lo, nyemegblɔ be apostolo megali o lo, nyemegblɔ be nunɔla megali o lo. Mekawo nye nunɔla o. Mía dome ame sia ame nye nunɔla. Ɖeƒe me kɔ. Mía dome ame sia ame nye nunɔla. Ame sia ame ate ŋu te ɖe ma. Ame sia ame wɔ nubabla wònye eya ŋutɔ tɔ. Ta ame aɖeke magate ŋu gblɔ egbea be ɖe. Enunɔla asime si ye meto nyateƒe nam o ye tae nyemenya nya la ɖo. Biblia le afi sia afi ame sia ame ate ŋu axlẽ. Alo? Eye nye vɔ nu katã mele wɔm ɖe dzi ɖo. Le xɔxɔnu ɖe, eɣe ye klẽna ɖe fi ma. Kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒe ɖe, akaɖi ye nunɔlawo va yi drana ye klẽna ɖe nuwo dzi. Vɔ le kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒea, Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ye klẽna. Ye nana nuwo me kɔna. Mawu ƒe ŋutikɔkɔea ate ŋu ate ɖe ŋuti nenye be eɖe mɔ be Kristo ƒe agbea le me. Ne eɖe mɔ be Kristo le agbea nɔm le me o. Esia me ye nanye gomekpɔla le Mawu ƒe ŋugbedodowo katã me. Mawu ƒe ŋugbedodowo katã nye kple amen. Va le fi ka le Kristo Yesu me. Menye le egodo, menye le exa, eme. Tangbe yiwo Mawu do na wo ɖe. Womava eme na wo nenye be mele Kristo ame o. Nenye be mele nubabla me o. Enubabla ɖe enyae le nubabla ŋuti. Enyae na amewo le nubabla wɔ Mawu gblɔna be tso gbe dzi enu yiwo katã nye tɔnye wotrɔ zu tɔ. Eyiwo katã nye wò hã tɔ wotrɔ zu nye hã tɔnye. Eya ta ne aʋa dzɔ ɖe dziwoa
enye dzi ava dzɔ ɖo ta ne ava dzɔ ɖe dzi o ne nye menya ƒã na o oa ekema anyigba ne ke nu ne woami alo ekema edzo ne ge tso dzi eye woadze dzi nye ne mele ka eka nenge alo ka ne trɔ zu da ne woaɖu nu yiwo amewo gblɔna le alo me nenema ya. Hallelujah. Vɔ nenye be abadzɔ ɖe dzi nye eye ne nya ƒã na ma ekema ne ekli kpea ne trɔ zu sika alo ne eda ge tso dzi be yeadze dzi oa ne trɔ zu nu ke ne trɔ zu nu ke ati adame adzi ate ŋku fa ne trɔ zu nu nyui ɖe la nu nyui ka se nuka nyuia nɔ asi be ne zu abo ne zu sakomi ne da ge tso ati me be yeadze dzi oa ne trɔ zu sakomi. Hallelujah. Alo ne trɔ zu avɔkpo ɖeka alo mene ne be nyawo ya igɔme nye be na amea lé nubabla me ɖe asia eme anyo nɛ ne da nubabla dzi koa wahala ye Yehowa be ame yiwo ada le ye ƒe nubabla dzi ye ŋutɔ yakɔ wo ade asi ɖe ne be Yehowa ne kɔ ye de asi loo alo Yehowa ƒe ŋugbedodo ne va eme le woagbe me ne be ne va eme ɖe fi ka ye nanɔ Kristo me ebe yeƒe ŋugbedodowo katã nye kple ame le Kristo Yesu me. Korintetɔ ƒe agbalẽ velia tagbãtɔ ƒe blavelia ta le egbe ƒe ŋkeke ya me li maƒo ɖe mía dome ame sia ame nu vevie be míate ɖe Mawu ŋuti kpakple dzi si le eteƒe edzi si me kɔ edzi si dza kpakple kakaɖedzi blibo le xɔse me eye míenye be xɔsea gbeme mí le eye nye toɖoɖo Mawu blibo ɖi makemake nu yi Mawu ƒe nya gblɔa míawɔ eya elo le ŋdi me míekpɔ be atso atitsoga adze Yesu yome eye nye be nu yi tututu Mawu gblɔ edzɔ dzi na wo medzɔ dzi na wo natsɔ wo ŋutɔ wo lɔlɔ̃nu ya da ɖe akpa ne nawɔ eye Mawu gblɔ eye nye atitsoga tsɔtsɔ elabena ŋkeke sia ŋkeke mea Mawu le nya ɖewo gblɔ na wo ge si wo atsitre ɖe wo ŋutɔ wo lɔlɔ̃nu ŋuti godoo ŋkeke aɖeke meli nenema o ɖo yi wò ya tɔ wò ya to vo anye ŋkeke sia ŋkeke na ɖewo Mawu gblɔ na be mawɔa na nye nye ɖeɖe ko ya nye mawɔ kpɔ gbe ɖo wòzu be yae gblɔe ta me míana mefi meyɔ ŋku be menyo alo meyɔna mefi ewɔne ta wò hã nasrɔ̃li yiwo míana mefi ya eye yɔna mefi ya awɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ne me na nyɔnɔ Mawu ne yɔna